akhulume iqiniso. Sihambe sonke saye police station. Ama-witness lawo akhona lapho. Mina ngingena 2 no-nurse Mahlangu ngenza nomkuwo. ngifuna i-proof of payment mama la mina ngibona phela le akusi agreement ngendlela enenze ngakhona so because lento I state ukuthi ngithengiselana ini because lento ila ayikhulumi ngendlu angikhona ukuthola ngeke sathi ithi buy uyayibona i-house agreement this one ithi house agreement I specify ukuthi agreement yani uyayibona okay mina Samaria Shabangu ngithenga indlu ku Lillian Tobela ID number ngiyibona and then buyer ID number yakhe nasi okay ngenane le 4,500 rand ne deposit kwaba 3,000 ne and then it was salary balance 1,500 rand. It was again 2 May 2006 ne and then bese size quiz 2 nasi iyacho outstanding balance was paid which was 1,500. I paid the balance in cash today in 13th May 2006 and then 1,500 rand buyer seller iphelele imali yabo. She was accompanied by her mother Monica Sithole. Futhi makazoqedelela bahamba nomama ke lapho besekho mina. Ngiyabona ukuthi yani mangithatha kahle ngathi ngifindi ngifofotela. Ngabuya after ngabuya ngathi ngicela ungezelele le mali ngibuleni. Wathi ngizoyingezelela wavuma yena. Ngoba 2017 ngabuya 20 wathi okay fine ngizoyingezelela le mali ngathi 4.5 ngani wavuma ukuthi uzoyingezelela 2021 azanga angivonela ukuthi ngilungisa amaphepha ngoba. So uyayibona ukuthi manje inkinga yakamama yini manje la ikhona ukuthi indlo ithengiswa ngathi uthengisa iraga or iTV nge-3,500 rand or 4.5 la abakhona ukuze umbone ngalesikhathi lisa uyachaza ukuthi bekungasemuntu osesimeni esiright. Yes iyavuma bekagula uyasho ukuthi ngibe witness ukuthi ngangimzwela ukuthi uyagula. Yebona bengeke ngivume so bengifuna ngoba already umama sekakhile and asitsho ukuthi sizomkhipha or any other things but njengoba nendlo still isabiza yena uyabona so bengifuna ukuthi uma sizohlala phansi naye sibonisane ukuthi angezelele imali akunamuntu ongathenga indlu nge-4,500 rand emhlabeni kaJesu ayikho noma ungaya kuphi nakuphi 4,000 okay yes istate sakhe mama Sithini as I'm saying that ukuthi istate sakhe bekagula bekangekho mental stable uyamazi not uthenga indlu Yeah mara nawe uyakwazi lokho bekumele uqala uzibuze lapho phasi ukuthi indlo ayithengiselani ngathi ithengiselana estradini ngoba indlo awusemane uvele kunama agent assista ukuthengisa indlu ngisho mama number 1 which is an agent wena umuntu noma ngavela umuntu odlula estradini afika athi or yena akuthengisela indlu uthi wena ubona ukuthi indlu ngiyakhe and then wayithenga because the way nithengiselene ngakhona akusindlela right yokuthengisa indlu cala namhlanje subuyile uyakhala uthi mina ngeke ngithengise indlu ngemali engaka of which nathi ya understand indlu mawuyithenga kumele uzame uthola ilawyer and then mawuthola ilawyer lizon advise ukuthi indlu mawuyithenga kumele ukuthi sicaleke sibiza ama agent bazokucala indlu bakutshela ukuthi indlu irate malini uyayibona because of manje yena uthengisa indlu nge-4,500 umnikeze 3,000 waphinda wabuya wamnikeza 1.5
akuna ngisho nekoloyi ngale mali leyo mama, there is no such. So mina that is yathi nangabe wena uyiloya yakhe okumele nami ngilande eyabi iloya ngoba angeke wena uzongi-accuse. Angi-accuse mama, angisiloya mama, unfortunately angisiloya mama. Cala okay, ithi ngibuze, awuthi ngibuze la mama, indlu ibiza wena nje? Wena uyangi-accuse ngathi mina. Ngiyakubuza, angisho ngiya-understand uyikhiphile imali 4,500 rand, which is awukazingeneli, ngiya-understand. Iye. Mara mama, as I'm saying that ukuthi it was a wrong. Kamara wena uze neloya yakho, nangabe ufuna njalo akunakinga, iza neloya nasimbizela amaloya sibona ukuthi indaba yakho izowina na, because manje sama ukukhuluma nawo kahle, sasinakinga. Kamara wabiza amaloya mama, if that's what you want singamhelebha simbizela amaloya sithi nangu mama bayenza i-agreement, which is this agreement ayikho even, nibhale nje kuphela ephepheni. Indlu ayithengiswa njalo mama, sikucindezeli into ekhona, angeke wathenga indlu nge-4,500. Uyangicindezela futhi. Oh wena right uthenga indlu nge-4,500. No, inkinga ukuthi bengibheka i-agreement onayo and indlu okay fine, indlu manje ibiza, let's say indlu uyithengile uyishintshile. Yazi ukuthi izani ngikhona mina ngisemsebenzini namanje ngithatha isikhathi sabelungu. Okay, ufuna size nini? Singakulinda, sinankinga, singalinda until uzobuye, because I believe ukuthi kumele ukuthi sibe ne way forward. Uyibona? Ngoba kunamuntu ungathenga indlu nge-4,500 rand, no. Iconic. Singakulinda, that is why ngithi sisuke kutheni thina that is why ngithi siphuma kuhlelo elalela amahlangothi omabili, mara ihlangothi lakho the way ngilizwe ngakhona awukhona ukuthi ungashintsha indlu. Na ungafika ukuthi uthenga indlu nge-4,500 uyothusa abantu nawe. Yes, asiba utholile ithuba lokuthi uthola umuntu o-weak, as I'm saying that ukuthi beka weak, ingqondo yakho bengekho stable. So umama akasho ukuthi mamela, akasho ukuthi uyakhipha, uthi ucela ukuthi nizohlala phansi nikhulumisane kuhle. Wena une-proof ukuthi bekangekho stable, that's why ukuthi wena uze ezi iloya yakhe. Okay, wena wawungakabizi iloya yakho ma uthenga indlu ke? Thula nitshele ukuthi wena isite lami angeke uze ulizwe. Angeke wena uze ulizwe ngoba wena uze uzoprotecta yena and protector to the person ongalu. Yeah. Ngento uyangena futhi. Yeah. Njengoba ngitshela ukuthi ngaze ngathi mina angeke umnikeze indlu ngaphandle kwabazali bakho ezokuthi unomama. Iza nomama wakho. Ayikho into errong emini. Ngikuza right, uyazwakala, but ethi why namhlanje simama ithi ngikutshele something nangabe ungilalele futhi. Okay. Ungilalela angifuni ukukhuluma ukukhuluma nami. Wena angakubona ukuthi wrong. Thatha lezo mpahla zakho uzibeke nasestradini. No, asikezanga ngokwenza lokho mama, unfortunately. Ngoba wena uze wena uyangala and I understand, mina sengizama ukukhombisa iphutha elwrong ukuthi cala namhlanje suyijikile mama, cala namhlanje suyijikile yena ayikajikanga yimi, usibhalele kuhlelo lethu thina wasitshela wathi hayi befanele vele umshongathi uthi utholakala nini sizohlala phansi sikhulume and then wena angisho sithumele la wathi sizo angisho wena mama usithumele la mama mamela mamela uma uza iza nomuntu mthando ongazothatha isayi noma uza uthatha isayi izophepha mina. Okay, mina awuthi ngisho, so angisho mama wena uthi sikhambe size la mama askisi mama cala, angisho wena uthi size kumama la sizokhuluma. Umama uyasho naye uthi no yena uze kuphela ngoba uyachaza ukuthi no mama lo bekagula naye uyamcaka namhlanje simakambona anje, uyachaza ukuthi uyangicaka namhlanje, uyakhala ke namhlanje ukuthi phela mina abantwana bambalele ngaphandle angazi ukuthi ngiyokwenza njani. Wena bekumele socabanga ukuthi mara umama ngithengisele into nge-4,500 rand kuze njani, nangu namhlanje sujikile. That's ngitshela ukuthi angayithathi kuye ayedwa. Umama wakhe uphi? Umama wakhe uphi? Umama wakhe bekakhona umama wakhe uBonisa Sithole naye ufayinile. Weza umama wakhe mangizotshedelela ngathi ngicela uze nomama wakho singenzi. Mama wakhe uyena ngikhuluma nawe manje, ushonile mama wakhe ulile, ushonile athi mntwana wami ulisa indlu yakho labo uhlala khona kwami, ngicela uphumile uyozitholela indawo yakho because of manje uvukile manje lo mama lo bekagula.
nomama wakhe izinto sisodwa mina ngamtshela angithi ngithudele lezinto ngithumelile ngizibonile ayibhala mina ukuthi bekeze nomama wakhe ngiyibonile bekubhala ubani la bekubhala ubanda kubekubhala ukhosi lapha but uyayibona ukuthi indaba yokuthengiselana izinto estradeni ayisebenzi ngoba indaba yenu ifuna amaloya bekumele nibize amaloya kunama-agent abahamba bayobheka indawo ukuthi indawo injani bese bakhambe uyayibona bekumele nisebenzise indlela e-right nibe wrong vele yes because angeke ngendlela enithenga indlu ngakhona it was wrong mina that is why ngithi ithi singacindezeli into kumele siyenze sizohlala phasi sithi mama njengoba wena uyakhala ukuthi imali wena umthengisele indlu ngemali leyo njengoba umama naye sika-renovatile wakhile ngoba yena bekazakhile amaphepha still asabiza lo mama akakhona ukuthi ubhalise enye i-RDP ngenxa nokuthi amaphepha asabiza yena wena uhleli awukwazi ukuthi ungayishintsha uyazi thana uthi izobona ukuthi upopile ukhamba uyishintsha but still awukayishintsha manje ngikuzokhuluma ngendaba yamaloya ukuthi uzoza neloya yakho ukuthi naye ibe khona and awuthathi eyami wena nangabe ukuthi ufuna ukuzavota kai yangilizwile lakho isite sengibonile ukuthi nenza amaphutha isite lakho yes ngilizwile lakho isite and ngiya understand uyazi yena uthini kimi manje uthi mina bengekho simene esi-right and nalo sisi lo nangu usesimam sina uyasho ukuthi vele yena bekagula vele bekangekho right yena ukuze akuhamba yo-witness o-witness ambona ukuthi uyagula usaba ukuthi uza kufela lapha mhlambe uyayibona le nto le and indlu ngaphakathi remember ukuthi kune-beneficiary ngaphasi ekumntwana walo mama sebayamhlupha mama siyi-beneficiary thina ngaphakathi kwale ndlu yakho esesayidini zasemiliva so sisebenza kunjani sicela ukuthi sikhambe siyokhulumisana nalo mama asisho ukuthi simkhiphe nangabe uyasinceda ukuthi sithole indawo siyoakha asibone ukuthi senza njani ngoba already indlu sesimnikile nase siyomkhipha ngoba njengoba naye ayilungisile iyoba seyibonakala ngasuthi sesinehliziyo ezimbi so manje siphezulu mina vele ngiyikhuluma ngakhona le ufuna ukuthi ngibacoshe ngithi okay ufuna ukuthi ngiyenze ngithi ba wrong ngoba vele bafunani indlu ngoba bayithengisile mara wena ungathenga indlu nge-4,500 rand wa relax why ungayishintsha mara why ungayishintsha ke yabona thana manje ufike wangitshela ukuthi indlu ishintshile sesegameni lakho nathi besokuthi mama ayisekho wena wodliwe uthengisa indlu nge-4,500 rand ayisikinga yalo mama uyishintshile manje naka amaphepha asabiza yena and amaphepha sinzola biza yena bazomtshela ukuthi akakhiphe le mali akunikeze yona i-4,500 rand yakho leyo akunikeze yona because yiyo imali ayithethe and akayiphiwe uyavuma ukuthi imali ngayithatha akunikeze 4.5 akathi mina ngibuyele endlini ngoba indlu ibiza mina uyayibona ukuthi siyocala ibonakala ngathi siyacindezela okay wena ngicela ukuthi asenze ni-appointment yaSaturday ngicela ukuthi uhlangane wena kamaruze namaloya wakho or anyone ngomgcibelo sihlangane sizakuza khona la endlini size nomama and then bazi bakukhombisa ukuthi that was a wrong way yokuthenga indlu noma umuntu angavela lapha athi uthengisa indlu 4,500 rand nawe ukhipha imali umnikeze usayine phasi kufika abantu abaphethe bathi hey lo muntu okuthengisela indlu ngendlela e-wrong bekumele uyithenge imali oyo and that was the wrong way thana ithize bathi kunamaphepha akhombisa ukuthi no kube nencwadi nasetsho ukuthi purchase uyabona i-purchase leyo uyabona na upurchase indlu amalo bakubhalela yona kahle ukuthi no purchase to occupy lapha bese iyasayinwa iyatsho ukuthi no nasi incwadi ithengile imali ingene kumaloya mayiceda ukungena kumaloya amaloya bayitransferela ngakuwe bese bayahamba bathi boshintsha indlu amaphepha wendlu uyayibona le nto leyo simple so manje wena nibhale incwadi bekodwa ayisi-affidavit why bowuthi ekucaleni eze ne-affidavit angisho wathi eze ne-affidavit bekuyani ye mama i-affidavit leyo bowuthi eze nayo bekuyani umama bani kwanje Ngize ne-affidavit ukuthi sizosayina sizokhuluma ukuthi imali uyikhipha njani ngoba uyazi vele izindlu ze-RDP i-65,000 wavele futhi wathi ngiyaxolisa lile ngizoyingezelela phezu kwe-3.4.5 leyo
yima kancane ngisakhuluma and then wathi uzoyingezelela nathi akunandaba wathi uzongifonela yima kancane ngisakhuluma and then umalume wami wamfonela wakhuluma naye wathi uzosibiza till today kayiralile stamp kako kopambiri ngise ariko refonela ariko ira agreement azange thithi yeah okay bakwethu indlu awuyithengi endleleni noma ungabiza umntwana kamakhelwana athi uthengisa indlu ungavumi ukuthenga indlu endleleni noma ukade umbona ahlala kule ndlu leyo afika athi uyakuthengisela baningi abantu ababathengisele izindlu ezithize ngoba umuntu una 10 years ahlala endlini uyayithengisa uthi ngithengisa indlu wena uyakhamba ukuthenga indlu vela abanikazi bathi hey phela le ndlu uyithengile wena isikhathi uya renovate wenza yonke le nizodliwa thina egcineni kwelanga umama ezilonge simbibiza yena thina sokuzomela ukuthi simfake sizokubuya Saturday simtshele kumele ukuthi ayicabangisise kahle mama siyabonga ngisho